Ima ditarsingot dia ka panadayo tuhami saluna 5 lembar mabaka mawang baru hari 20.000 ima suhunya pangnabati gabi itulah sambil masurat amang natutunan surat lah oh panggora siat suhut 25 gora hari 10.000 tujuh bolon tambah memang baru paket ima 700.000 700 lembar hari 2.000 Malaysia harga 2.000 mati oh baru aware memang baru relek kita nambah sudi itu macam nama ini baru bere kon mau nunggu tubuh nabi dan beda memang baru manggora non oh gabe mak manggora mah do nasida nah kita na di beda dan nunggu tubuh mau 10 hari manggora mah hari 20 amplop tu hula nabi tutulang mayat tutulang kultum oh nah mau tulang kultum tonton manggora do nasida oh oke manggora do nasida oh 10 hari 20.000 manon iba terobot tulang puna hari satu hula doh tu akan itu nami tiga tulang na 20.000 mau 10 hari mah 20.000 gabi ale panggora tulang nami 10 hari manggora manasida hari 10.000 tambah paket 150 hari 2.000 gabi gultom ale bolo tulang bisa lupa tulang na namang boro na di Medan iba gultom tong manasida manggora bisa lupa tulang na di Medan dongan tulang oh gabi jadi amang baru nunggabe si puli dia ka hula nami sira buman sima tamang baru langsung mataban dua sadaya tamang baru dai besai bana dia sih mata batu tabol oh batu dulu deh oh dua sada surat memang dua sada sarupa dua kane boleh pasata pun nono dan nabi dua tasoni di jadi ditarsingot titip marako anu tamang baru hima teman namang baru kira pasahaton nami manggogikan orang kok sakamet namang baru gabi tu parsuhia mamang baru parsuhia nami tiga tulang ada kami memang baru di zon 5 parsuhian STM 150 punguannya Marata 150 punguan Raja Sonang 150 punguan itu di Bakarna 150 di satu home memang baru napaton berbeda obat ono 100.000 metulah saung buru lagi persuhia 35 obat STM Buta 120 punguannya Marata 150 punguan Raja Sonang 150 punguan itu di Bakarna 150 jadi buah amang baru songo pertembaran songo sama 5 teh amang baru takut kena bulut baru amang baru bah raja hidung ko nalaho mana naho Tuhan songo ma ninda hulu itu lang ngawi ready duhani oh gabi mak gabi baru bakanya penokol teh operasi amang baru ai bide duran no gabi kan ino buah amang baru dungsi bulan non adong so suka non di amang baru rame baru amang baru marulah sadar kita baru sadari dure dalami asatro baji saya selalu susul gabi amang baru jadi malah amang baru adorang so arong bebenan akan tinggal di hadapan amang baru rame ba di huta di habis seluruh korong di dulu nami di tarsingot di tanggal diulau ta saluna 2 bulan na tahun na saluna mau di tarsingot jalan ni amang baru nami na kaulasan na parpudi memang baru alay itu semarat amang baru nilaro aku muluduk siko sarajai banarihan maju hutari suka oh gabi memang baru tanggal gayen non si pulpe
ipangidon na tikira. Gabi Mang Bor. Jadi mulanya media muna tulang kami udah nami rajai kajung di siala hinalapu ni rohamuna beroh kami dan kerajaan nami. Semua di heradiun ni rohamuna pikiran muna. Sangat doa ni dek kamu rajai alani birajaan nami. Naikun pasata mudo ulus Tuhan. Tuhelamu semua ni nak tudang persiluan di anak. Raja nami Kupangidu hami matu rajai ulus sapulu saya sore maraja nami Ada telu macalo Mang Bor nabi si mahua telu macalo Mang Bor toro hami molot ninarwanami raja nami kuboto hami du raja nami nahudak kantu rajai gabi Mang Bor aku kuboto hami din mangilu gulang apalagi dia nak pertonu dua narwaku apa sa pusada idalo ina ay hol pertonu do dia nak kare dua biar doro hanani bahawa dia ya narwaku itu to oh ido aduh suruhannya makan nomor tu sa pusada milik raja tayi hidup ini na ido du itulah oh gabi Mang Bor ko sa kami may jadi dungi baru bolu semua kami nuangin ala torok nuhanya karena mernungatu laki ngani sak kudu sarah saatnya karena marhanuan lebih jadi torok nuhani di Medan nila dongatu bukon akapaparan di sini saya mau buru beri dari beri ikut lulusan muna do molo be namare baksulun raja nami balas marhani rajai pasu ido tanyang muna ido nahu bagi dohani sukuni mali dengan iluruhan nami raja nami baha Mang Bor songonon ditarsingot pinangido de Mang Bor nami memberati kemana Mang Bor alaiha menutup penolong katiki sakamu manulos na bahasa kami manolong Mang Bor aido raja nami nahudok kon nakikata bata nahudok kon baksul gabi bakos rada Mang Bor nami nah jadi sukuni mah alam merdok sahuta dohami di Medan berkepasatan muna museu ulus kinono sedari molo bihu hata kami yang dongan ulus kinono sedari molo ira dari itu raja ino ni buat tulak sedia nalahu ulus si matamu tegel gabi Mang Bor dia masuk di benar Mang Bor artinya molo na gabi diulang tu dari rasa sajon au jalo apa ningani akatong kapanan dayon molotot mo dia beka ulos na Mang Bor sa kami langsung mahubur ko kami na Mang Bor sa moto din ako dati 150 lembar pasatan namin Mang Bor al 2000 pasatan namin ulos sa salut Mang Bor namin gabi Mang Bor Mang Bor ditarsingot pasak namin na tumidan masih buah-buah kita Mang Bor nama serap oh mulanya jadi molo na somalangan yan ala kaudaunon nalangan masarapan do alai mana kebutuhan mesti katolak mana nani bagas dulu nak kalau tak kaja lagi saya kudu di kota di Wisma di sarapan jadi gimana Bu Patol Hasan molo do peno nak kapiruba tulang ba Bu mapia atau pe komunikasi bubuhami informasi nasi do jadi malah Mang Bor sabil di surat natutut tahu bartusi maka tahu nakai ngoti ngotan asaluna atahana Mang Bor nami ma tanggal diulau ni songo dia mana masa ni Medan saluna nabo situ hukun nami songo dia Mang Bor ada di hutan tadi Medan duk sipul habor pani membuat tuan kagodang asing na dulu asing dua kaduhuna holodo di hutan asing dan ada perjulu di gora ada sebagian di sada luat apalah jalan untuk timaraku perjulu di gora duk sipul membuat tuan kagodang di terus Mang Bor mah ditarsingot asa foto haman untuk kata saluna alai ruhuni habata kotai tak midua dona binoto ne ruhuni gabe habata kon iya ruhuni hasudutan marasing dotu ni habisara mono tu penoi kami perhabisara dipakai kami ruhuni perhasudutan tong duye di dang gabe sangunangi mangnai sibe
nalahu mangulahuni. Jadi kami betulan kurang luhu tu kami biasanya nian. Daw biasanya nian saya hulu-hulu ni dengan dunia jugulu. Itu orang orang. Jadi bolo tu semua ni tulangan non. Mulu nagabe ada ni mengenai hasil tapi habis syarat baradi baru hari rajai mengolopus semua ni doan nani. Nah, jadi agar terpatok hoki kita tulangon. Habis syarat tu, yulah kami di hasil hujan, boy do. Jadi ada merdu jorok tu kita itu perbedaan. Jadi ada tu kopi lain nak kurai nak kasih. Beradi marwata nalaho majak ko di pangkoron mulu binagabi hita hamuna raja lami neni abagan jumulu pa maulati ma sunguni ma akatula Gabi ma jadi udu tusi nadi patupa dulu dengan nasin Eropai alai hubi kami dang dipastihon sibuan ragam na dulin na disi adong ko na marende adong ko na manorot marepas Gabi moror. Nah, holanon bagus suruh harami tuakka hula-hula itu akaranya ni tulang kami. Holo, ergaru naik saya itu. Mulu bina gage manor tulan nongan balas marohata. Sungoni mana holo nabi na Sono na bang baru. Unang tabi manjalo kam. Aku kami pekusaha besar doang. Apalagi kami paparan ni si Raja Marasau. Sudia ka pekusaha do sudia ka mo na provinsi do di kabupaten. Unang may bira mo sa na bagay mo. Biro na dapat na pasatan namin to. Baba marepas sa mo sudio na nakatangla na pasukan namin. Bos marwa. Aja piga mamang baru kita tu gari. Molo disan sarapan mar jam-jam luma. Alana acarai jam 10 masuk tu gereja. Gereja dia nama nomor. Gereja di KPI Batu Bubak. Batu Bubak. Oh, tanggal 27 bulan Tuwon toh mai hari Sabtu. Pulau ni. Gabi ma. Laos marudo sadari do nakingan taray karena gabi.